twongeye kubaha ikaze kuri Top Figure TV. Twongeye kuza kandi tubagarukanye indi nkuru, tubasaba gukanda subscribe kugira ngo inkuru uko zigenda zinyura kuri runo rubuga, uko zigenda zinyura kuri no channel zikagenda zikugeraho. Ni inkuru imaze iminsi inyura kuri rezo sosiyo, inkuru ivuga ubwira kabiri budasanzwe atahubwari bwakaboneke kuri uno mubumbe dutuye, kuri isi dutuye. Ni inkuru yari yateye ubwoba abanyafrika, ni inkuru yari yateye ubwoba ibihugu bitari bike byo muri Afrika. Ariko icyo twari twashoboye kumenya nuko ubwo bwira kabiri bwagomba kuba mu bihugu vya Amerika, Mexique na Canada, kandi nkuko byagiye bivugwa niko byabaye. Rero nk'ibyo bihugu by'ukuri nabo bagize igihunga gikomeye cyane kugera naho bari batanze ikonje uno musikari akaruhuko ku bakora ubuzi butandukanye n'ubuzi bwa leta, amashuri arafunze, service zose muri ibyo bihugu ntabwo ziri gukora neza nkuko byari bisanzwe. Rero nkuko mugenda mubibona hano kuri ano mashusho ntabwo byoroshe n'ubwa mbere habonetse ubwira kabiri kuri uno mubumbe dutuye mw'ibyo bihugu. Rero nkuko mubibona ngaho kuri ekran, kuri screen, twabahaye link ushobora kunyuraho kuri Facebook ikagufasha gukurikirana Eclipse du Soleil, ikagufasha gukurikirana ubwira kabiri buri ko buraba muri ibyo bihugu twavuze mbere. Rero tugusaba gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose tugenda tugucukumburira ajanye n'ububwira kabiri buri ko buraba mu bihugu vya Amerika, Canada na Mexique, kugira ngo ugende amakuru uyakira ku mwanya. By'ukuri rero ni amakuru yagiye atera ubwoba mu baturage bagize ibyo bihugu, kuko guverinoma z'ibyo bihugu zamaze gutangaza ko abana babafata bakabashira mu mazu kugira ngo abana bataza kwangirizwa n'ibyo bihe. Bagasaba no kuba ari kujya gukurikirana ibyo bihe by'ubwira kabiri ko bari bwambare indorerwamwo zabugenewe, bari bwambare ibyuma byabugenewe gukurikirana Eclipse du Soleil. Rero ngaho nkuko biriko biragenda, kandi nko dukomeza tubagezaho ano makuru ajanye na Eclipse du Soleil iriko iraba nonaha mu ibyo bihugu vya Canada, twamaze kukugezaho, twakuzaniye link uri ubikurikiranireho. Niyo link ya kuri Facebook, urandika iyo link tuguhaye kuri Facebook, then ukurikirane ibiriko biraba. Kanda subscribe kugira ngo iyi nkuru ikomeze kugeraho nkuko tugiye tuyikugezaho ku mwanya. Mwakoze gukurikira ibiganiro vya Top Figures TV. Tugiye kongera kandi kukuzanira indi nkuru uko biriko biragenda.